Serchip District Quick Response Team QRT team te he training a hian chiat rup na lo thlen thuta mi puinol puina anti theibak technical thil poimo tak tak te thiam thil big riu le man ro big riu ngaya hliam le thi te seng hoi le en call dan te chan chu dan na tho dan sang sang te atakin an training a tuna hian Serchip District Quick Response Team te disaster management nuaya din tharten training ngor takin an kalpui ani Banal Duiral te district organizer kania tuna kan QRT te hi kumsang ni samni khanin department in district quick response team din tura min ran ti angin kandina maro chu covid wangten engma kan lati theilawa tuna han training kan nei me kan mani pualin hei hi capacity building fund DMNR department atanga kan dona tangin theipato pin kan han chho ania SYS sports department lamatangin pumoze sate state adventure organizer 10 million hoa tiang hian alpine style te mountaineering le heng kan naute low training chhuak to te po aya an expert le zwal nan te le tin heng quick response team te hi kan first community kan first responder te na tingai na an shiat lo anti theilo thok tu turan nia search and rescue lampang an tianga an expert huna tui lampang te le land lo po la diesel kan tuma theipato chwa kan na tum zel ani Moses Althanpuya State Adventure Organizer Sport and Youth Services Department ami kan ya hei tuna hian quick response team Serchip District te hi alpine rescue technique chi sang kan zirtira tlang panga in chan chhuadan cliff rescue te chuan community base ingeni community a kan in chan chhuadan tur bungrua tel lawa in chan chhuadan khateng te kan zirtira tin upward rescue a group a khama mi lo ta se in lak chhuadan te tin high rise high angle rescue kan ti in chung sang takatanga in po in thon thak dan khateng chi te khateng sang sang kan zirtira training hi nili chung ania alpine style rescue a thu lang ang tuna he ngai zirtira class kan la me kani tuna kan hu hi alpine rescue cliff rescue ania damlo unconscious lom ta se damlo mo mi thi te po khateng kha gan huang hian tian an pot kanga banga in sutur ain thut thatur khateng kha an venga an pot chuwa khateng han unconscious casualty lak thak dan ani kham sang taka mi lo tang se khateng lak thak dan khan ya tin in chung sanga po in chunga an hoya nei kang lom se achunga mi lak chho turom ta se khateng lak chhona tang khan hetiang technique hin manga tuna kan hu hi pick a back rescue cliff rescue ania mi pakhatia damlo hi kan huang hian ti hen hrui casualty coil antia hi in puak theina turak hrui coil ania themi mang hian apua chuan damlo hi tlema conscious deuh la harwang deuh khatiang lak thak nan khan manga tianan pokang nola arapel pui awoi thak pui ta ni hemi thing hi casualty tur damlo mi thi emo khatiang che thei to lo khani ta chuan hrui hetia kal chho hi hemi hi chunglama tanga an lo po na turani an lo po dan hi mi hringlang kut thlanga pot lovin z pulley system 3:1 pulley kan ti kha an mang dona khami pulley mechanism mang khan ol sam takin an po thei me lo tur mi hring thapa nga ya po thei lo tur kha pulley system hangin an po chho dona chon asirami panhi hian jumaring upward chhozonga lon chhodan pakha technique an dia chu jumaring an dia chumi chuan an asir ve ve hen an chho ve ve nga hliam tur hemi rual hian chuan chunglama mi ten aron po vele adam lo mi thi hi an khai ka nga leibanga in shoot tur kha chuan an tang ho don ni chhozong in anin commandant po hi hosel mangin an commandant ni in communicate don ni kati jong kha Serchip District QRT team tena training an kalpui dan le training an nei dan report lang pui chu ani a Serchip atangin lomaral te DD ground report